berso kai mani tini no puila bwthai khak nai tor baikya abono puila bwthai thai nai bonon sekang khagra kha moi khiteng kayo khai ko aba ke kai di jaga kari phanon poli bego haradi harai tongoi hita bo ko ba ke bazaro manthago poli beg ke ba ha da kai ha dai tongo dabai keke bomti ke kai nai tungdi abo kuno mungsa jaga nanya tini ang sarik pangjarawo ikoro besek thaidok jorang kai nai misi ada gonta bai na bo kai biyo ke hiya ba ke kantana woi phogi re de ton bagai ma phoke tei hai tei ka saka ke bo yang tei kalai thang bai nai tomuno phogi ri ya ke bo tei ka sawoi ha belai pek tong nai pethe teng ngi tong nai aban bagai ha ke phogi re de paper kai pana no phogi re de tolaw ka phogai ke je kai ne ni bom kai ne ang ka to possible kai ne yo dong nai nge jat hase aba hase ek khat muksa ka na bathayo muksa kana ke inko kolbrei kheri kai khata kolbrei khe rui kai be khe ke kai be pe khe ke ang tei lui re nai tei lu kha ke ko bo saltam kana bo bumu pere kogu phebeli go ba hai khlai no seng jaga kri tong phano nokhlawo kai khake bo nai thogui tongo bwthai bo masanai ke ganai gini sapke wa phrabe phari tongo ka nai thotok seng nokla rago khumro kai adiba khumro kai ma haike no khumbo kai yo khum kai mani logo no mukutung bo kai khake nai thogui bo tongo nokla kosoi rok nai thotok ngi tongo ke bwthai no baseng sai man to bai ke no kai lai di na rok bo nugui man khana bai ke kai ha puila rongoi muski bai ke ha sabuloi poli begor khake arbon khake kai khate ke bai jak bai na rok gabo selana ni to kogya ke jaga kari rong na bagai ang advice mani tam ki kai jak rong nok no khana thanai ro video rogo bai ke ang kayo hi thanai rogo ang kai mani tab ke 150 ro bwthai thai si tongkha 150 ro bwthai thai ja ke bai ke no kai lai dita ke bai ke sao kai ma ke
लगाया पाइनएप्पल का गार्डन। देखिए कितना अच्छा करके लगाया। ये थोड़ा जंगल भी काटना पड़ेगा, बहुत जंगल हो गया, उसको साफ करने से और भी अच्छा देखा जाएगा। तो पाइनएप्पल जब भी करेगा तो ऐसे करके लगाना होगा। ये फासला देखिए कितना फासला करके लगाना होगा। जब वो बड़े हो जाएगा तब वो ज़्यादा पाइनएप्पल का चारा और भी आएगा, तो उसमें जो पाइनएप्पल तोड़ने समय इतना दिक्कत नहीं आएगा, जो इतना फासला करके पाइनएप्पल को लगाएगा। आनारस खलाइमानि बेलाइखेनो नाइथाथक लाइन खलाइनु खलाइखा के अब हाइखलाइन खलाइनांगो 3 फुट हाकसाल के काइखाके बो बसा एरखाके कुबुङै थांगो आबोनि बागै हाकसाल काइखाके साव बिनि बथाइ बो बेलाइखेनो काहामुंगो बथाइ कलमान जरा रको बथाइ रक जाय मांखा बेलाइनो काहाम आनारस के जुस बो खलाइ नङै मानो का बाहाय खलाइनो आनारस रक कायै लाइन के नाइथाथक नुखनानो रक नाइथाथक के काइखाके नाइथाथक के बेलाइखेनो साव के बायरक नरक बाहाय खलाइनो आनारस रक काइदि जों साना बनांगो साना सिमिया जों सामानि बाराबो फालैबो मानो जों फालै आबाहायखनो इनकाम रक आजि उइथं मानता लैको लाइन के काइखा और काइजक लाइन के 3 फुट हाजल के काइजाना बब्बो सायर खाके कुबुं थांगा के जाते लाइसुइ मानाय जात लाइसुइ बथाइ रक खांना पुरो हकना रक पुरो लाइसुइ मानाय जात के काइताइ बेलाखेना नाइथाथक के काइखा बथाइ ताकलाइ थाइली आसक थाया ताउन माला ताकलाइ सिकाइमे बासो थाइलिया बायरक अबाहाय खलाइनो काइदि इनके कायै नाइथक काइदि साबो सादि फाबो फालदि इनके जतन आनि तिनिनि भिडिअ खाइमानि बाहायं जाखा नर कमेन्ट्स खलाइ सादि ताइ जे ताबुक फानो नुग्या ख परक सब्सक्राइब खलाइ रेदि ताइबो भिडिअ कटाल आपलोड थाइफोरो नरनि थानि सगैनान बालाय जतन हामबाय बाय बाय।